Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen. Ingdeng krihini rurang sena sarbo karcho omai ki bi ponjia phantiri kamamai ki sengpon. West Karbi Anglong, Hamren, constituency sar at Tokbi, LP school along rang sena sarpo omai songo tumpen, mati jonga cikloni pai kri pliani ingdeng krihini. Rurang sena sarpo karcho omai ki bi ponjia phantiri kamamai ki sengpon. Aningkan wanga son thak thaksi pining sitami ingdeng krihini rurang sana sar pokar chomai ki bipon chi aphan terikamamai seng pontangro laso along terikamamai amai phunoren rongpi kongchunbang bor imbi dunmai phu mongwi pator dihin rimbang khonsing tiso alangli tuma phansi pining ingdeng krihini rurang sana sar pokar chomai mission me pen ki pajon ponlong chi aphan arpu pek ponro lapen pining ingdeng krihini rurang sana sar pokar chomai ki biponji laki tele horlang so paklo pathu aklamalong niphai inquire isi pen inquire ke thom an ni thom aphansi jaimek pedopon po dasika dukawe Karbi Anglong arat atokano ke duara tumse tami bangso ingdeng krihini rurang sana sar pokar chomai along kachatong dun etpen aliralon nang pido nang ji lapen lun barem ke doan nang kecepate dun etia phanta kachanungri pedopondo tirika mamai ki seng ajai megalong rang sena sarpo amai song amai phu sinot rongphar dun mai phu khonsing tiso tirika mamai mai phu noren rongpi kongchon bang bor imbe lo than bang sar sing rongphar rani timungpi mongol doi tisopi rongasar kedoan lapen rongora datum an chetong dun si jai meg misen pen pechungpo News Text Report, Karbi Anglong News. Kardom, pini, aso aja megalong, nang letum pan, kapal jatang tum pan angge hang, nang letum danang jatong tega pot, nang letum pan tani ngaklong pen, nang coro lo mete kardom nang cipig lo, ti alam tela pohilo, anikan wang, ason, nilitum rurang sina amai lunse po lunse piatum, nilitum pining le thota. Karcu karkli katalon ponji aphan nilitum kacisi kacedang pon doiglo kasi aninkan surini ra kriprian ninkan pen pining an nilitum ingdeng krihini kiludlo lasi pining le thot sita nilitum ladak telahor langso hingar lengalong si nilitum pining ta ladak laso rurang sina mailun se polun se pi program mate nilitum ladak si kilun ke kan kacepate ponji aphan nilitum tirika mamai pini seng poniglo lasi nilitum ladak telahor hingar lengalong nilitum kibi ponji aphan nilitum tirika mamai ke sikta as kisi kedang ke tanglo sokai choklo lasi dobe Karbi Anglong ratum phan pachini pon alam thela lo lasi nilip ni hang chorso chorkom ke do alun se po alun se pi do an sitame ilitum adima klong lo ilitum ahong yai long lo pusi nang letum la paje thang along media korte tum long nang letum long lo plo tangte dak nang chetong dunia phan nilit nang tum phan chuning rilo dina tarik nilitum la non mationg chiklo taring kora ga thong kora si pen kora ga thom an nilitum pijut ponik po taring kora si taring kora ni ke thom lan si nilitum pajut ponik po asi ga do we pining ningkan surini ra ingkora pho ningkan lo nang ke lu ningkan krehni ingdeng krehni ta anang deng lo lasi lihi lihi gedo thoing long ni chorso chorkom nilip ni hang kedo alun sepo alun sepi atum anta thek an ke nang litum nang lisai kam suri le do sita laso mai long nang achetong dunia phansi ilitum kapai thang pena tum phan pachini lo lasi ilitum saratum bang konsila sor sitame ilitum phan kumlinta rurang sina kumlinta bang ilitum phan ithik piet lo nondak rurang sina kumlin dolo la pen ha ko pen tel hor langso ipurang sina sarpu nang ki sunadim lo dak tel hor langso hingar lengalong lasi ilitum la so adim malong ta ahong klam ta theklong yi la pen chengpi chengso adim aklong tanang litum nang lang dun ignon nasi litum luna kuru alama kuru nang ke plangcheng adim lo nasi litum kadugawe
Bekro terang cingrum mamai rang sina sarpo hemtun KPH tara langso long kepaman po. Karbi Anglong kadokawe kurpho akordo laki ejang hanjang kronjang lijang lapen tungjang lakur pho pen angpong hanjang mate Bekro terang atumta akurang bong setami ning isikidu angthek mate kurjon kaching rumpen ning isikidu angthek chipeklang ponsi mate jongni phai krip clear ni rangsana sarpo ahemtun KPH tara langsuolo Bekro terang cingrumamai kepaman pong bangso Bekro terang cingrumamai kacari ponji aphan mai phulip sang be laban kongchun bang hon sing terang longki be pendang lok kaprek arpu setami chipek po Pini nilitung West Karbi Anglong, East Karbi Anglong, apan rupet penetum dah. Bekro terang cingrum mame, itu saya kumpulan. Nah, kesengat he bangai nilitung amei, kalau bekro terang kur atau singri. Cara saya kamu lekem pun sudah pacun dia kan, lapen. Tum dah bangke, itum akhaya me atum aphan ke claim pinai do la al ha puang thon khiang thon pen daga la makam claim on dum la swa ini sei pon lo itung bori pon tum Bekro terang an on si tum la tuman claim pi pa thima ini dak komiti sei pon lo bang poke right komiti sei pon Kunuram ronghang alongli ciri ing koira kethong Saidul Islampu abangpu cirai pidet. Nijang Karbi Anglong lakai si doram la constituency ke palo Boksong bor amri kunuram ronghang alongli aron repen longli cirai pidet. Pir thelong lam ki puloti longli lam kita esondo. Lason thak si kunuram ronghang amethang alongli amethang adim laan chotakali longli Amidu mate khajana setami piik bom voi phet setami inut ke chesu Saidul Islam pu abangpu cerai pidet longle hempu pen kachuning riponalam thi lakela puhanlo prabjin pen nili longle along kidu kichi kibi aso toma phan nang thale piserak nang pu pusi tim Karbi Anglong kethikiding song kidoan duaram la iem prabhat chandra taro lapen ilitum ning kachet henai KACCM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachunungri Pidopot. Kedam tanga porhot nilitum hamran DC office lapen dongkamukam circle office satami pin puralo pipa jodamlo bon satami thangna ang takeaway lase prabjin pen nili longli nang pachilong ikvek thapasi Kachunungri Pidopot. Bangsu pherangke maikang ni panalong kacharabdut Clement Lumphoi Tiwa Union Body Education Secretary Sanjeev Khoirai Lapen Longle Hempu Kunuram Ronghang Wathalang Sopen Khoya Tisu Karbi Anglong News মই আমাৰ ৰহাং ছাৰ তুলাম ৰহাং ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ মাটিখিনি মোক মুক্ত কৰি দিয়ক যিমানখিনি বেদখল হৈ আছে 23 বিঘা 2 কঠা মাটি বেদখল হৈ আছে মোৰ ম্যাদী পটা আৰু মই খাজানা দি আছে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গতিকে তেখেতলৈ অনুৰোধ মই শহীদ পৰিয়ালৰ ল'ৰা হয় গতিকে তেখেতসকলক এই মাটিখিনি মুক্ত কৰি দিবলৈ মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে বেদখলকাৰীৰ পৰা বেদখলখিনি মুক্ত কৰাই মোৰ মাটিখিনি মোক উভতাই দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত কোনে কোনে বেদখল কৰিছে বেদখল কৰাৰ ভিতৰত 8জন মান আছে তেখেতসকলৰ ভিতৰত সবতকৈ 1 নম্বৰ আছে সাইদুল ইছলাম তেখেতে এই মাটিখিনি বিচি আছে বুলি আমি জানো দুবাৰমান আইসি ছাৰক লৈও আহিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে মাটি এৰি নিদিয়ে কাগজ পাতি মোৰ নামতে আছে ম্যাদী পটা মাটি আপুনি এইটো খাজানাটো কিমান দিনৰ পৰা দি আছে খাজানা মই যেতিয়া 1960 চনৰ পৰা আমাৰ ৰিপোৰ্ট আছে আমি 1960 পৰা দি আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ পটা আছে খাজানা ৰচিদ আছে 2025 চনলৈকে আমি ক্লিয়াৰ খাজানা দি আছোঁ ঘৰ বাৰী বনাই আছে তেখেতসকলে খেতি বাতি অলপ কৰি আছে তেনেকুৱাকৈ আছে আৰু তেখেতসকলে এইটো সমান মাটি আছিলে পুখুৰী খান্দি দিলে মই দুবাৰমান আহি মানা কৰিলোঁ তেখেতসকলে নামানে শুনা পাইছোঁ মছজিদ বনাইছে বুলি কয় মছজিদ এখন মছজিদ বনাইছে এইটো মোৰ মাটি হয়
तो नंगेहिन पेला हेदी असोपिथक कुपिलो के हाला समिसन पेला सीएम पेला হালাম কি অনুৰোধ মই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এইটোৱে অনুৰোধ মোৰ মাটিখিনি খালী কৰি দিয়ক মই তেখেতলৈ অনুৰোধ আৰু তুলিৰাম মহা ছাৰলৈ মোৰ অনুৰোধ মাটিখিনি বেদখল মুক্ত কৰি দিব লাগে First Academy Under 18 Cup 2025 Sang Tilang Sopathu Klamalong Angtung Gidi Kipajutpon Karbi Anglong ta Sports Anathu Pinang An Paprang Pondo Lapen a constituency Tinalong ta Buson Football Kipathu Kipedopon Bomasong Thak Thak Si Nilip Chukihela Sang Tilang Sopathu Klamalong Setame First Academy Under 18 2025 Kipathu Kipedopon Phaikunia Jikloni Phankara Troxy Arni Malompen Kipathu Pangcheng Ponsi Ni Phai Kripli Mati Jonga Jiklo Suruhinira Inkora Pho Arni Angdung Kiti Pedopondo Bangso Kipathu Along Luma Husar Po Nilip MSc Pabitra Rongpi Nilip Assistant Video Kiri Rongpi Atum Manaping Pen Chetongdun Bangso Kipathu Gachapate Pon Atim Lucky Evening Star FC Panjan Lapen 11 Brother FC Chutiana Atum Pensi Chapate Pondo Kithek Kachahuman Pena Jok Penalty Chitor Ponangkoklo Lapen 11 Brother FC Atumsi Winner Chipalong Ponsi Trophy Lapen Tanka Teng Pondo Adontu Hinia Banki Evening Star FC Atumsi Trophy Lapen Tanka Stami Deng Pondo Bangso Kapathu Along Kirap Dunla Atum Laki KECCM Dr. Teliram Ronghang Dr. Numal Momin Bukajan MLA MSc Pabitra Rongpi Lapen DFO Bibison Tokbi Atum Ning Kimepen Cherabdut Bangso First Academy Under 18 Cup Kepatir P A Committee Atum Laki Rajan Rongpi Local Committee Abarim Maipu Ronjit Tokbi Local Committee Maipu Samson Teron Junbang Lapen Longki Tokbi Atum Patir Pipo Lapen Ki Ongtung Kitikiding Ratme Karatum Kelang Alon Pidunsi Messen Pen Pechunpo Nilipen Philip Tiso Karabina Stikhala Sangtilang so football ke pathu Angdung Gitilo Lasi Pini Labangso Akhela ke binang ko kapot people ma pelutang te Osomara tu maphan jitu Under 18 Atum Phan Sini Tum Khilata Bilo Asi Pia Pot Binang Ka Pelutang te Osomara Tum Phan jitu la Khela Dhula Ansu se ke thek se aja phan mate MSc Kapalong ka ansu se ke pathu duni paprang ponjia phan bangsini tum dak committee hin pen ke boi ponlo lasi non eprang pustameni to pathu bangke ansu se ke paprang ponji aphan bangani tum anke ke boi ponji kusini tum mathado lasi nili tum ladak ke pathu pusta sangkilang so aphilong bangke ini Mationg tarik li abangke angling itu lo la penako isi ba keceng lo masih ni itu apil ta ni itu dak opening lo masih ni lepan ke lam ni thi odelo si somar tum han ansu si khela dhula ke paprang pon dia phan se ni tumang ke bor ipon dia phan se ni tumba matha pon nali tuma committee pen labang su long council ke ja tum phan kepede ke chunri jin jason duma nili tumbang la sonjalo la jitu ke pathu along klam abang ni uedet la sila bangso pathu long klam aphan itu ma MC sa anke nama tha ponje phan bangso ni tu ma hin ta chumi MC sa phan talo pen la non no momi na phan talo la pensiam sa phan ta chumi pon ini son ta kami kang ta patupon bom ji ma oh la son lo ni tum ke matha ke mane morning ta la son tha se pathu di pon je phan se ni tum ke matha pon ta je sik dolo ini komando tim tu masih yang begitu pak sedang pun ini yang begitu kacedan pon bangke panjan evening start kan dak sotioni 11 start la timi pensi tini bang 11 brothers pensi timi pensi tini ke pathu bang cepate pon